Siklod kayo po. Horatio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakambaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang da kalakasakitan kaya kami at meka kamatena karinda kalatao. Adwan mingeni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat may kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambiyaning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula papabremya yawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ting sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagpulan kaniting krisis. Layon, tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induling Diyos. Emo sana pisawili nga krismi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ni Kabetikan. Luklok kayo po. Iyabetala king kekatang panalangin kaniting misa, din kapasalamatan aayang pangdi, Mr. and Mrs. Danilo Olaya and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.V. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carayon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, John Dos Adi Garcia, Estrella Magtoto para karing birthday, early Magtoto, Mr. and Mrs. J. Glopitok, Lourdes Carmona and family, Elizabeth Kuhn and family, Florencio Capili Sr. birthday, Ryan birthday, Marcelo and family,
Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanandi, Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Jesus Adison, Zaina Lorin Hope Matitu, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Mary Blaze Sampang, Blanca Lopez. Makanyan mo naman, iabetala king panalangin tamo ding special intentions di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jacqueline Manakmul, Fortunata Lakap, Limuel C. Tayag, Fernando Cruz, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Emilia Lopez. Iabetala man po ding in donors para king bulan ng Oktubre, Rodolfo Deyang Jr., Gintu family, Felicitas Bagang and family. Manalangin tamo para king alanganggang kapaldanandi, Maria Cruz Gintu, Javier Pineda, Gabriel Edfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Emiliano Macapagal, Herminia Dairit Delute, Ruben Dairit, Eduardo Dairit, Marciano Macapagal, Benuto Lusong, Francisca Lusong, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Leonora Beltran, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, kambeding sa Blancaladwa, king Purgatorio.
Amen. Yung grasya ng Panginoong Yesu Kristo, yung lubog ng Diyos, ating pamakyamon ni Espiritu Santo, manatili kaya. At keka ang timurin. At suta natin tatlong pulot siyon, at duming-duming kalaliwan ng panahon. Isa diyata na rin ang sarili pangtao, kaliliso, kapaminataning pamalis tao, rin tao kasalanan. Iya Kristan, iya kinagaling na balisyan. Aminan po king Diyos sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, imikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat usanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipaganapo ko king mga na Maria Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Yung Diyos mo yung kayang tututo kaluluwa ng tao at yung pangakatawad na rin kasalanan ng tao, idala ng tao sa ating hiye, Amen. Cristo, Papa,
Ingatan mo kami nalamnin kepang panganapon at magulagpag yung kalalaman ng puso mo. Ilako mo yung dalumdum, makakilala ke ka, at ipawi ing takot apapampan ke kami, king panimanman mo. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Dinatang laring nga malakita at liso bandala ring Israelita karin king Refidim. Nga ng Moises kang Josue, mamili kang mapilan karing lalaki at bukas puntalan yulat labanan ding Amalekita. Talakad ko kintaluktok ning talimundok kabang tatalan ke intukod abinye ning Diyos kanaku. De patanang Josue itang inutos ng Moises keya at mekoyang mekilaban karing Amalekita. Kabang i Moises i Aaron ampong ihur minukyat noman king taluktok naning talimundok. Kabang tatas na lang Moises ding kayang gamat ding Israelita ilaring manyambot. Dapot potang ibaba na lang Moises ding kayang gamat ding Amalekita ila naman ding manyambot. Inyang menikal nila ring gamat ng Moises kinamwalang batong maragul di Aaron at Hur piluklukana. Kaybat tinalakad lang mingat ba king siping na at telan dala ring gamat na balang mibaba. Eralape paboren migbaba ring gamat na hanggang itang lumbog na ing Aldo at lubos na lang simbot Josue ring Amalekita. Ing amado ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ihat nakula ring kakong mata karing bundok-bundukan at nung nuka rin manibatan ing kakong kasaupan. Ing ginuyang sumaup ka naku, ing ginu amengawa king banwat tiyatu. Enay pentulot ing mitisod ka, parati ang makagising ing mimingat ke ka, wa ing mimingat king Israel, eya mi papaiglip, o matudtud man. Ing ginuyang bante mo, siping mo at syuban kaya ka magluwalo, king pati nga po ning Aldo, nakapanasakitan, ning bulan kaya kaban ning kabengyan. Ingtalasap damo, ya inginu
Ingatan na ka ning Ginoo king sablang panganib. Ilisyan ako king sablang ligalig. Ingatan ako king kekang pamaglako. Ang gana king pamagbalik mo, ngeni at kapilan paman. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Manatili ka, king katutuan, ahabalo mo, at king matibe mong kapanaligan. Balo mo naman, nung nino, ingkya kang meging mestro. At manibat inyang malati ka, balo mo na rin ba nala kasulatan, aminye kabyas ng keka, at meging dalan king kaligtasan, king kapamilatan naning pamanalig mo kang Kristo Jesus. Ding sablang kasulatan, ape paisip na ning Diyos, maragulang kasilbian, king pamanaro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalian, king pamagtulid, king maling dapat, at pamanuro, king malinis, apami biye-biye. King uli na niti, ing talasuyo ng Diyos, mirina niyang kagiwan, at makasadyaya para king sablang dapat amayap. Maigpit da kang uyutos king lagyo ng Diyos at Kristo Jesus, amatul karing mabibye at mete, alang-alang king kayang pamagbalik keti, at pamagari mo naman. Ipanaral mo ingamano ng Diyos, makapanahon man o ali. Manablok ka, mga mano ka, at munyes si kananlog, karing tao, at ituro mula, kambe, ning kapibabatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ingamano ng Diyos, mabiyeya at darapatya, paano yata na ang lihim ng buri at isipan ng tao. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Jesus karingkeyang alagad, ing meto nga talinghaga, ban ituro na karela, king sukat lang parating manalangin, at kapilan man, elamiminalub. King meto nga syudad nga no, at ing meto nga okum, ay alang takot king Dios,
at alayang gagalangan a tao. King syudad muring ito, ating meto nga babaeng may balu, amaralas pupunta king ukom, at parati ng sasabihan, saupan niyo ko po, laban king kakong kalaban. Eya may bisa ing ukom, kilub ning makabang panahon. Dapot king katataulian, sinabi na king kayang sarili, agyang alakong takot king Diyos, at gagalang kaninuman, saupan keng manakit katuliran, ing babaeng iti, bantok na nga na akong pangabalanan, magkang asora na ko po, keng pamamunta na keti. At nga na ning Ginoo, dimdamyu ing sinabi na ning marok aukum. Ngini, ipagkait na kaya ning Diyos ing katuliran, karetang pinili ng mamaos, pasaup kayo aldot benge. Eno kaya agad saupan. Sasabihan ko kaya kayo, agad-agad nong dinan katuliran. Dapot panyatang ning anak ning tao, manakit ya kayang taong manalig kayo, ketiking yato. Ing mayap ng balita, ning kay katang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Minsan po ating metong bayin tao, yung lagyon na Bruce McDonald. Pabitas ang may kiyasawa, maninto niya pang babae pakasalana. Naburing mayaw siyang confirmed bachelor. Burina ingaos kaya prospective husband. Mas positive yun. May interview yun. Nung makanano yung manintun kapartner na king biye, nga na nakanong sumulat kareng miyayaliwang babay. Nga na nang palwalyang advertisement kareng miyayaliwang magazine. Dapot alaya pa mo rin akit bisang maging partner na. Ang gaking minsan kanong bengi, minsan na weekend, may kiyabe ya keng metong grupo, ausan dalang singles weekend, metong yang club. At karin, may kipagpalitan niyang address, ang po pang telephone numbers, kareng babay. So dakalya po ako ang address. Pero ang gala mo kitang papel ay address. Alang ninuman karening akalibaya ng address, ang po pang telephone number, ing bisang makipag-date kayo. Pero, may siralo. Sendo na pamurin ing pamaninto na ban kanita tinyang maging partner king biye. May siralo. Regular ya pamurin makipag-social, mibibiye o maglele panahon, ban kanita matupad ing kayang pangarap. 61 years old na po. Pero may give up, pamanintun partner na king biye. Ekbalo nung nang milyari kayo, nung mete ang matuwang bayin tao. Ing ebanghelyo ngening Domingo, bala mo makanyinying tuturo na
ning ginutamong Yesu Kristo. Ginamit ni ing nung nanong gewa no, nining babaeng may balu, king pamamuntana ning keng ukum. Itang alimbawa nga ito, makanyan kayong mga di nga na ning ginutang Yesu Kristo. Nung makanano yung gewa no, nining babaeng may balu. Bangka nita ay intindihan tayo, o ining sitwasyon no, nining babae, anyang panahon no, ning ginutamong Yesu Kristo, king lipo ng dareng Hudyo. Ing babae kanito, magdependi ya keng asawa na. Ban kanita at inyang apangan. Ing babae, anyang panahon ning ginutamong Yesu Kristo, magdependi ya keng asawa na ban kanita, mika kamarinayan niya, mika dignidad niya, at kilalanan de anting tao. Di soras meteya, ing asawa na ning babae, makalunos siya ing babae. Mga luluya, alang magsuporta kaya. At nung alayang anak alalaki, lakwas siya pang makalunos. Pero, oy ning gewa na nining babae, natinggap itang makanyan asasabyanan ning lipunan na ustong may balo na ka, ala na kang pag-asa king biye. Nune meninto niyang katuliran, bahan kanito, iyo, anting tao, medina niyang katuliran, medina niyang ustisya. At linapit siya keng hukom. Deng hukom kanito, deng judge. Dapat impartial ela mga biran. Pwera mo, kareng atlong klasing tao. Karening atlong klasing tao, dapat maging bias la o mga biran la. Ninurening atlong klasing tao, deng may balu, deng ampun, ampo pareng dayuhan, deng strangers. Bakit? Uling alalang support system, dening atlong klasing tao nga reni. Alanang lulugod karela. At saka may nalo, saguli ayabuso mula. O kaya pagsamantalan mula. So, ing ukum anyang panaunan ng ginutamong Yesu Kristo, sukat nung ipagtanggol dening atlong klasing taong areni. Dapat keng ebanghelyo, abinasa tamo, ining ukum, nga nanining ebanghelyo, dimdam yu ing sinabi ning marok o hukom. Marok yang inaus na ning ginutamong Yesu Kristo. Uling pikalwat-kalwat na ining pamanyawad ng saop nining may balong babae. Pero ining may balong babae, alaning patugot kinulit iningukum banso pane. Katataw liyan, ing sangkan na ning ukum banso pane ing may balong babae, pagbigyan ko na pining jablo sa babae ngayon Mangaklak na ako, masosora na ako. Sige napen. Balamo mo, iyapang ating utang alub ining babae. Obligasyon na ning ukum na ipagtanggol ni. Nano pong sasabihan na kekatamo ni nitungkol king Diyos. Kukumparan ni ning ginutamong Yesu Kristo ining Diyos kening ukom nung makananong gewa na ning ukom nining judge na pagbigyan na katamo ning Diyos uling masosora ni kay katamo, ali, itang kabaligtaran. Itang kabaligtaran na ning gewa na ning ukum. Nung ining maroka ukum, pegbigyan ni ining alang patugot
pasaup kayo. Eh di, ingapong Ginoo, pakiramdamanong agad-agad nga nanining ebanghelyo. Deng pamangailangan da, ding pangadida, deng kayang kaluguran, deng kayang balayan, nung ining ukum, linwat na ing pamamiesaw kening babaeng bebalo, ingapong Ginoo makanyan. Saupane ing mga ilangan karing balayana. Pero, tutuya pinita, nen pong mga di kayo, one shot yamo, may biyayang agad, ali. Maralas, etamo ayayalak, na may biyaya pala. Maralas, agad may biyaya. O ba't bala mo maging kaugali nening ukom, ingapong Ginoo. Na minsan, o maralas, may pagkalub, ing adwan tamo king panalangin. So mo muna, manalangin, manyad, pasawop, kulitan niya yung apong Ginoo. Ang yan naman pong nang pasawop tamo kareng aliwa, kukulitan da katamo po, o kaya kukulitan tala. Anyang manyad kung bakal kang mako, kukulitan ke gagawa kong miyayaliwang darhilan, ban kanita ibiene kanako. Makanya niya po yung pamangadi, ka masisiralob. Pero, ketang panahon, inyawad tayo, kingapong ginuing meto nga pamangailangan tamo, at ating oras, malagwa, malwat, may pagkalub. Itang panahon na ito, bibiyene ni nga pong Ginoo para kay katamo, ban dagulyo, lumwalas siya, ing kay katamong kapasidad tanggap king kayang grasya. Ban kanito, panahon niyang magsadya tamo, potay tang adwan tamo, mas maragulya ing biyena ni nga pong Ginoo. Pero yung kakadwake ito, itang panahon, abalamo mo, pakibatan ni nga pong Ginoo ing kaya katamong adwan o ing kaya katang panalangin, uling at inyang sariling time ing apong Ginoo. God's time, in God's time. And God's time is always the perfect time. At bibiyene kakatamo ito, ketang oras, ketang panahon, dagul tamo, maging mature tamo, maging mapag-appreciate tamo, keng kayang grasyo, bibiyene ito, ketang panahon, ustong panahon, itang regalo nga ito, swakyang swak, ketang panahon na ning biyeta mo. Ipanalangin tao po kaniting misa, king katamong biye pangadi. Ing buri ng sabiyan, etama sisira lub, yapin itang neng mga di tamo, miraragdagan niyo, itang kaya katamong pag-asa, ibiyene ni nga pong Ginoo ini. Ibiyene kako ini. Mekad, aliway tang eksaktong adwan ko, pero balo na ning apong Ginoo. At o yun yung pag-asa ko. Balo na ning apong Ginoo, ing pamangailangan ko. At ibiyene itang karampatan na grasyo, king biye ko. Itang pag-asang ito, king malugod at maganda kang apong Ginoo, iyo ing larawan no, ning kanakong kasalpantayanan. Masisira lub, mamasa, king ing apong Ginoo,
sigurado neng pakibatan ing pamangailangan ko. Ini po yung panalangin tamo. Emo kareng panalangin tamo para keng sarili tamo. None ing panalangin tamo para kareng aliwa. Kareng kamag-anak tamo, kareng kaluguran tamo, kareng kayabe tamo keng komunidad. Talagad tao po at ipasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, si Panglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, may bayit kang nawa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, kigat lungaldo, sinubli ang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang pong mga mate, sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tangin ning mitmong sika na nalub, antimoy nga adwana kaya katamong Yesus king aloyti, ating pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoo, manakit ka sa ng kasalpantayanan king yato, ipagkalob mo karing misyonero, ing sikanan mikalat king ebanghelyo, anting mayap abalita, makapanawin man o ali, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang kabiasnan busalmi, ialbog me ingke kang balayan, king mensahi ning ebanghelyo, at king sarili mong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang lugod busalmi, ibiye mo ingke kang iglesia, ing maragul, akapag malasakitan, karing kalulu, at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang katuliran busalmi, ibalik mo ing karapatan ding kekang kakaluguran, amaniga po keka, aldot bengi, at dinan mo kami namang tetagan, dapat kaniti, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang kapanaligan busalmi, saupan mula ring mangailangan at siralub, at miingat ka ring matara keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban akit mo ingke kang sarili at subusal din kakaluguran mo, gawan mo rin kaya kaming komunidad, santungan ning kasalpantayanan, ning pamirakayanan at pamisan metungan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoong Jesucristo, papanatalian mo keng tapat at mitmong tiwala, king kaya kaming pamanalangin, uling balo ming pakiramdaman na ke ningibpa, potang manyawad kami kayo, king kapamilatan mo, uling ikaying ginumi, manggaman king alanganggo. Amen.
Manalangin kayo kapadapanin kay kayot ka na akong daon, matanggap yarapaning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan niya sa aning ginuutin daon karing gamat mo, king kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala, tamo at ning mabilog ng banal, akapuluhan. O Diyos sa ginuni, manano na sanang deting ayin, ayayampang mi, iyatagdakya kami in lugudmud kapatawaran, at ibiyera kaya kami in kalayan sumuyo kaya ka, kapaminatan ding biyemi. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ring pusoyo, makayat na nala king ginu. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iting karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan takang parati at luman ka rin o pa, Diyos kingalangangga lubos mayupaya, inyang di kasalan na ring kekang anak, at ni parayu king siping mo, binalik mong pasibayo keko, kapaminataning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong lo, ipa, antimonong makananong kayong metong iko, ing bugtong mong anak at ing Espiritu Santo. Ulinita kang bering sa plangporo ring anghel karin banwo, daralit ni kay kang ligaya, layon makyabe king alangtok ng pamamiya kapurian keko, at ngaming kakanto. Tunekapin banal o ipa, ikayong panibataning sa belang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayin ng Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yung daon kung sandog ting pamailasa at kamatayan, kinuwali tinape at pepasalamat sa keko, piraso at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningakunan kinuwani ang kalis, masibay ang pepasalamat keko, at binyene ang kalis ka rin kayong disipulos, ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumpo kaniti, iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alangang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, bangket kami patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti, bilang katigagan na kanang.
Ipasyak tayong misteryo ni kasalbantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyugdi ng medye ni anak mo, daraw miyake kay ting kinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mo makalaganap king metoyaku, bandi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papo, ati Florentino, ake kaming Obispo, ating sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling ni, at ding sablang mayang nabiye, tanggapan mo sana king maligayang arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo, at ilupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, kuriyan dapat paligayan, kapaminatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapaminatan ng Kristo, ang benat kayo, ipang mayupayang tuto, kagom ning banal na Espiritu, kupuriyan dapat parangalan, manggaman king anananggo.
at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming kalapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan ang puwaligaya manggamang king alananga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka ni kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ang puan bilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamo ngayon may kakamit ang tamo, ing kapayapan. Niyong kordero ng Diyos, niyong binalakwak ing kasalanan ng yado, mapalad na rin mayayawos, para makisulo king akuna na ningin. O ginuwiak matampang tanggap kaya ka, dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ng espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat pauliningining pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka, emo pa in tulot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin kamo. O Ginoo, mananunasan ng iting Eukaristiya, sa upan na kayong manatiling tapat keko. Iturunesan na kay kami, ing dalan paituro king biye alanganggo. Itiyado ang mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. balak Miyerkules, ang pong Sabado at yung tamang Rosaryo live stream niyo, makapost siya kay Facebook na ni Shrine, at deta po mating buring pangadi, intention, isulat siyo po at gabit ketang box, aglas. E kayo po mangabit pera, ketang box. Nako, detang intention niyo, pabasa, no? Bayo yung magumpis sa igrosari. Siklot po. Panalangin king Birhen ng Lourdes, Kitangman, o kapilanman, Birhen ng kalinis-linisan, inuling pakalulu, kapagdanan ng masakit, santungan ng makasalanan, talapamatuna ka rin maliligalig, bago mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kadigaligan at kasakitan, lawan mo mong ipnon pakalulu. Pinyang pepahin ka, ibroto ka rin Lourdes, kaya ito namin kewang subing santuaryo, iba't ka rin mayabot ulo, tingkekang kasaupan, at nakal-nakang masakit at hinayap, karin-karelang panangdaman, kalagwat katawa. Inya lalapit kong ipnong kapanaligan, banadwan ng pamaminat ang mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang ipagkalugpo kayadwanan. Anting kapasalamatan karisaw mo, panikwanan kong makitulad, kingkekang kabanalan, pangmisa ngayon do, makakakirate ko, kingkekang ligay, ipami at kaban wami sampanya ilagyo mo na ang kaming kayarian mo, ipaminto ng lub mo, kaya isuli pan ibaluan. Ing kakanal mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngini, ang po patawad mo kaya kami rin sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mga mi kay paisawol king tukso, no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit po ka king grasya, yung ginong Diyos at sukeka, nuan ka karing sablang babay at manya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeli at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king manalay espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman manggaman king alananga. Amen. Your praises we sing, you
at kay ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may upayang tutuwing ipa, ting anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ting misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat kay Diyos.